Zamislite, polovina od moja rodna planeta Čomnek je pokrijena so sneg i so led. Naša ta najpopularna televizijska serija ne se vika Prasinja vo Vselenata, niti pak Gicinja so Cicinja, toku ta se vika pred Božić vo zima gude na gosti ne se vika grof. Da vi kažem otvoreno, ić ne ja sakam zimata, no ta na Čomnek se odlikova so jedna prekrasna rabota. Vo zima, kaj nas od snegot, isto kako tu kašnjete zelki, rastat banani, grof. I togaž cela ta svinska populacija na Čomlek go praktikuva sportot, što jas im go pokažav na Leo, Fiki i Dutchman, a to je sobiranje na banani bez race i noze, što je normalno bideki, vo nedostatok na race nije se služibe samo so ustata, grof. To malko im predstavuvaše problem na odlepenite zemljani, no mislim deka beja visinata na zadačata je lapna bananata strogo po site pravila i propisi, odnosno od vrvot kon sredinata, grof. Ova disciplina možete da ja praktikuvati i nastavite zimski olimpijski igri, samo bi vi preporačal da ja menuvate bananata dodeka trenirate se kakvi boleštini ima na svetot, a boga mi i poširoko, grof. Dokoliko nemate banana, rabota ga završi i morkov, no nikako nemojte da go koristite za oficijalni nadprevari, bileki može da dojde do samopovreduvanja, grof.
владата на Република Македонија, УЧК го води собранието на Република Македонија, УЧК ги води општините во Република Македонија. Наши команданти кои што војувале во 2001 година денеска ја водат Република